Zimikon zentratzen gara ur residualen tratamentu biologikoan, teknologi innovadoreetan, hau da, sinplek izateko ur residualen depuradoretan. Zimiko bezala 2021 batean fundatu zen, baina proiektua aurretik dator. ¿Y cómo surgió esta idea? Como dice nuestro cofundador Luis Larrea, de una unión de astros. Él estaba con otro de los socios, que es Javier Zalamero de Acay, vieron la necesidad y a su vez se dio también esa alineación de que Jon Albizuri estaba fuera y quería volver, quería retornar a Euskadi. Se incorporó Inés Larrea, que hacen un tándem muy bueno a nivel técnico y a nivel empresarial. Eta gero salto kualitatiborik handiena 2023an izan genuen Zimikon, zeren beste inbertsore batzuk gurekin apostatu zuten, eta orduan izango ginen 5-10 artean, eta gaur egun gara 20-25. Eta beraien helburua da 2027rako izatea 50 edo. Creíamos que era necesario que todas las personas que conforman Zimiko aportasen a los valores. Y surgieron dos valores fundamentales, que son la confianza y el respeto. Gero badaude beste batzuk ere oso garrantzitsuak direnak, adaptabilidadea, ze Zimikok aldaketa asko eta oso azkar jasatzen ari da azkeneko hilabetetan, ez? Beste balio bateren ere ustez Zimikon oso garrantzitsua dena talde lana da. Asko erabiltzen da hemen ekipo. Nik uste dut gaur egun esan dezakegula piezak baditugula puzzlea osatzeko, baina orain pieza horiek danak batu egin behar ditugula, integratu egin behar direla. Nolabaiteko engranaje perfektua sortu behar degula Zimikok benetan bere daukan potentzial osoarekin benetan funtzionatzeko eta eman dezakeen guztia emateko.